reka twongere tubahereze ikaze muri ano makuru yacu, amakuru akomeye cyane, amakuru agezweho tugiye kubagezaho. Ni ku Muvumu Online TV, mwahageze bakunzi bacu bakadasohoka. Reka tubabwire amakuru tugiye kubagezaho muri kano kanya. Ni amakuru akomeye cyane, amakuru bagiye atandukanye. Twibanda ku makuru avugwa umutekano, politike na diplomasi ndetse n'imibereho myiza. Aho hose tugenda tuhabagerera hanyuma tukabagezaho amakuru. Ni mu bwo buryo rero tugarutse ku murongo y'imbere ahangaha muri studio za Umuvumu Online TV tugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Ariko reka tubanze tubahikaze tunabasuhuze mwebwe mugiye muri ahatandukanye, abaherereye mu gihugu cy'abaturanyi i Burundi turabasuje, tubahaye ikaze no muri aya makuru yacu ndetse no mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Namwe muherereye ahagiye ahatandukanye mu bihugu by'ibiyaga bigari, muri Kenya, Tanzania na Uganda. Muri Kenya rero ku rundi ruhande muribuka yuko harimo habera imyigaragambyo ikomeye cyane, aho abapolisi barimo bahosha imyigaragambyo iri kubera muri kiriya gihugu cya Kenya kubera umusoro w'indengakamere inteko ishinga amategeko yize ikemeza Perezida Ruto William ko agomba gusinyira kuri uwo kuri iryo tegeko rishya ryari rije ryo kunyunyuza no gukamura abaturage ibintu batishimiye habe na gato. Ku rundi ruhande rero turagaruka mu makuru agiye atandukanye. Turagaruka ku mutwaye mu 23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ayo ni amakuru tugomba kugenda tugusesengura kuri gatanu kuri gatanu tuyakugezaho. Ku rundi ruhande kandi turaza ku kiganiro cyahuje Perezida Biden na Trump wahoze ari Perezida wa Amerika, cyaranzwe n'ubushyamirane bushaririye. Mwumva ko turi buze kunyarukira muri Amerika. Ku rundi ruhande n'ubundi rero turagaruka kuri Perezida Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bagiye guhura. Ibi nabyo turabigarukaho gatanu kuri gatanu. Mumenye se bihagaze gute, muramenye se ngo bimeze gute hariya muri Amerika. Aha abakandida Joe Biden na Trump aribo barimo bemezwa ko bagomba guhatanira amatora agomba kuba mu kwezi kwa 11. Ahangaha turaza kugaruka n'ubundi rero ku mirwano ikomeye cyane yo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya muri Asirazuba bwacyo. Tuze no kugaruka tuganira tunavugana mu makuru arebana na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wabugiye guhura na mugenzi we w'u Rwanda ngo baganire ku bibazo by'umutekano muke uvugwa mu karere duherereyemo. Reka duhite twihuta cyane twinikize tubagezeho ano makuru avugwa ko nyuma ya Kanyabayonga nta kuruhuka mu 23 yabohoje utundi duce twinshi kandi tw'ingenzi. Reka tuze tubibavira muzingo tubibagorikira gatanu kuri gatanu. Nyuma ya Kanyabayonga nta kuruhuka mu 23 yabohoje utundi duce twinshi kandi tw'ingenzi. Ni mu masaha make yashize yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024. Umutwe wa mu 23 wafashe ibindi bice biri mu nkengero za Kanyabayonga, nayo yabohojwe ku mugoroba wo kuwa gatanu. Ibohojwe n'izi ngabo zikomeje kujegeza ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Amasoko yacu dukesha iyi nkuru avuga ko M23 nyuma yaho yigaruriye isantere y'ingenzi yo muri teritwari ya Rucuru ya Kanyabayonga ntiyegeze iruhuka, kuko igihe cy'isaha ya saa 5 zo kuri uyu wa gatandatu yafashe ibindi bice birimo Kasando, yari ibirindiro bikomeye by'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'abarundi. Hariya hakaba hakomejwe kuba hongeye gufatwa n'inyeshyamba za M23 ndetse n'abacanshuro na Sadeke. Ahangaha hari ibirindiro byabo
M23 yongeye kuhigabiza uyu munsi. Ku rundi ruhande rero turakomeza tubabwira aya makuru n'ubundi, aho aka gace ka Kasando gaherereye muri groupement ya Kirumba muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibyagarukiye aho, kuko M23 yaje gukomeza ifata n'akandi gace ka Luofu ko gaherereye muri Kaina, aho ndetse iri huriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa ryahise rihunga muri aka gace, rituma Kaina yose iza gufatwa n'inyeshyamba za M23. Kaina ikaba yo iherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa Kanyabayonga. Gusa abaturage bakomeje guhunga mu buryo buri ku kigero kiri hejuru cyane, bamwe bahungira mu duce twamaze kubohozwa n'inyeshyamba za M23, mu gihe abandi bahunga bagana mu bice byerekeye Igoma. M23 yongeye gukaza umurego wo gufata ibindi bice, mu gihe Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yaraheruka gutangaza ko ingabo z'igihugu cye zigiye kwirukana M23 mu bice byabohojwe. Ibi yabivuze kandi mu gihe SADC nayo ubwo yari yongereye ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo ubufatanye bw'ingabo za RDC na SADC burusheho kugira imbaraga mu kurwanya M23. Ku rundi ruhande rero twabagarukiye ku kiganiro gikomeye cyane cyahuje Biden perezida wa Amerika na Trump wahoze ari perezida wa Amerika, cyaranzwe n'ubushyamirane bushaririye. Reka tuze tubibagarukireho gatanu ku kandi. I Washington DC habaye ikiganiro mpaka cyahuje perezida Biden na Trump ni mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu. Perezida wa Amerika Joe Biden na Donald Trump wahoze ari perezida muri icyo gihugu bahuriye mu kiganiro mpaka cyaranzwe n'ubushyamirane kuva rugikubita. Impaka z'aba bategetsi ari n'abakandida mu matora ateganywa mu mpera z'uyu mwaka zibanze ku ngingo z'ubukungu, ububanyi n'amahanga, uburenganzira bwo gukuramo inda ndetse n'ibijyanye n'abimukira bambuka umupaka na Mexique binjira muri Amerika. Iki kiganiro mpaka cyatambukaga kuri televiziyo kirimo kuba cyabereye muri studio ya televiziyo ya CNN mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia. Donald Trump ashinja Biden gusubiza inyuma ubukungu bw'iki gihugu. Yagize ati, tumeze nk'igihugu gikennye cyane ku isi kandi ibyo ni urukoza soni, ntitucyubashywe namba, batubona nk'ibicucu, mu yandi magambo batubona imboga mu menyo. Joe Biden mu gusubiza Donald Trump yabanje kumureba na igitsure kirimo uburakari bwinshi, maze agira ati, uyu niwe mu perezida wa mbere mubi wabayeho mu mateka ya Amerika. Uyu muntu ntasobanukiwe na busa demokarasi ya Amerika. Mu minsi ishize Trump yanenze imyiteguro ya Biden ku bijyanye n'ikiganiro mpaka, ndetse avuga ko bizasaba ko abanza guterwa imiti na muganga ngo abashe kurangiza iminota 90 y'ikiganiro. Yakunze kuvuga ko Biden atabasha gutondeka n'interuro ebyiri. Icyakora muri iyi minsi ya vuba uyu wahoze ari perezida wa Amerika
yahinduye imvugo kuri iyi ngingo. Yari amaze iminsi ateguza abamushyigikiye ko Biden ashobora kuza ari umuntu ukomeye kuruta uko yamugaragaza nk'umusaza. Abanyamerika bakurikiranye iki kiganiro ari benshi. Trump mbere y'uko iki kiganiro kiba yaraherutse gusubiza umwe mu bamubajije kuri iyi ngingo agira ati, ndakeka ko azaba ari wowe ujya impaka ninshaka kumukensa. Ku ruhande rwe, hagati mu kwezi gushize kwa gatanu, mbere gato y'uko iki kiganiro mpaka cyemeranywaho, Biden yagize ati, Donald Trump namutsinze mu biganiro mpaka bibiri muri 2022. Kuva icyo gihe ntarongera kwitabira ikiganiro mpaka. Ubu arigira nkaho ashaka kongera kujya impaka nanjye. Aransekeje nshuti. Iki kiganiro cyarimo Jill Biden, yari muri studio. Melania, umufasha wa Trump, we ntiyari ahari, ariko abarepublikani bashaka kwiyamamazanya na Trump nk'abazamubera visi perezida natsinda, bo bari bahari. Mary Trump, mwishywa wa Trump witandukanyije nawe yarari Atlanta, kandi yateganyaga kugaragaza ko ashyigikiye Biden mu kiganiro cya nyuma y'izi mpaka z'abakandida, aho aba hafi y'aba bakandida baba bagaragaza uko abakandida babo bitwaye. Muri iki kiganiro mpaka, abayobozi bombi bagaragaje ibitekerezo bihabanye ku bijyanye n'uko Amerika ikwiye kuyoborwa uhereye mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2025, ndetse no ku ruhare ikwiye kugira mu miterere y'isi nk'igihugu cy'igihangange mu bya gisirikare. Perezida Biden arahamagarira ko Amerika yakomezanya ubufatanye bwa hafi n'ibindi bihugu byo mu Burayi, mu gihe Trump we ashaka ko Amerika yakwitarura ibindi bihugu. Biden yahuruje ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku gufasha Ukraine guhangana n'intambara Uburusiya bwayishojeho muri 2022. Nyamara Trump we yagaragaje ugushidikanya ku nkunga Amerika ikomeje gutera ingabo za Ukraine. Donald avuga ko azahita arangiza vuba iyi ntambara ya Ukraine, ariko ntagaragaza uburyo azayirangizamo. Gusa abakandida bombi bashigikiye igihugu cya Israeli mu ntambara gihanganyemo n'umutwe wa Hamas. Kimwe ho Biden aherutse kunenga Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israeli, uburyo yitwaye nabi muri iyi mirwano, kandi avuga ko hari abanyapalestina bari kuyirwanamo. Trump we avuga ko Israeli igomba gukora ibishoboka byose igakora ibyo ishaka ku mutwe wa Hamas, ariko ikabikora vuba na bwangu. Abasesenguzi benshi muri politiki ya Amerika bagenda bagaragaza ko abanyamerika babarirwa muri za miliyoni bamaze kubura amahitamo muri aba bombi, ariko kandi ngo mu batora ntibabakunze bombi, ndetse bamwe bagaragaza ko batora umwe utari muri aba bombi.
Aya ni amakuru n'ubundi rero y'ibiganiro byabaye hagati y'uyu uri perezida wa Amerika ubu ngubu Joe Biden ndetse na Trump wahoze ari perezida, bakaba bashaka kongera kwiyamamariza indi manda ya kabiri. Bombi barashaka manda ya kabiri. Reka rero dutege ese mama ninde uzakijyana mugani wa murundi. Iki gikosi hagati ya Trump na Joe Biden mwebwe murebye murabona ninde uzakijyana, ariko reka tubitega amaso mu kwa 12 natwe tuzaba tuhibereye. Amakuru nayo tuzagenda tukomeza tuyabasongura tuyabasunikira gatanu ku kandi tureba tuti ninde uzakijyana. Ku rundi ruhande kandi twabagarukiye mu ncamake z'amakuru, twababwiye ko turi bubaganirire cyangwa tubabwira amakuru ajyanye na Perezida Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bagiye guhura. Ni ibyatangajwe na Joao Lourenço, perezida wa Angola usanzwe ari umuhuza w'amakimbirane yo muri aka karere. Avuga ko hari gukorwa ibishoboka kugira ngo Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahure vuba baganire ku buryo bwo gukemura burundu amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Perezida Joao Lourenço ibi yabitangarije abanyamakuru ubwo yari mu ruzinduko mu gihugu cya Cote d'Ivoire ku wa 27/6/2024. Yagize ati turi kuganira ku rwego rw'abaminisitiri kugira ngo duhuze abakuru b'ibihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda vuba cyane baganire imbona nkubone kubikenewe kugira ngo amahoro arambye aboneke. Igishoboka cyonyine nta gushidikanya ni ugukemura ikibazo mu nzira y'ibiganiro, nicyo turi gukora. Amakimbirane y'ibihugu byombi ashingiye ku bibazo by'umutekano muke bimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kinshasa ishinza iya Kigali u Rwanda gufasha umutwe mu 23, ariko Kigali ikabihakana ikabitera utwatsi, mu gihe ishinza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinjwe n'abarimo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ukaba ufite n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Hari ibimenyetso simusiga bigaragaza imikoranire ikomeye iri hagati ya FDLR n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka abaminisitiri b'u Rwanda na Kongo bahuriye muri Angola kugira ngo baganire uburyo aya makimbirane yahoshwa. Buri ruhande rwasabye urundi guhagarika ubufatanye n'iyi mitwe, gusa iyi nama nta musaruro yatanze. Abari bahagarariye Kongo Kinshasa basabye u Rwanda guhagarika gufasha M23, maze intumwa z'u Rwanda zisubiza ko iki gihugu kitawufasha. Impande zombi zari zemeranyijwe ko mu kwezi kwa 4 2024 zizahurira muri Angola mu yindi nama itegura uguhura kw'abaperezida Kagame na Tshisekedi, ndetse abakuru b'ibihugu bari bagaragaje ko bafite ubushake bwo kuganira imbona nkubone bagashakira hamwe umuti w'aya makimbirane n'umutekano wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange u Rwanda ruherereyemo. Mu kiganiro n'abanyamakuru ba France 24, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kugaragaza ko bisa naho Tshisekedi ari we utanga amabwiriza yo guhura. Yongeraho ariko ko ahora yiteguye guhura n'uwo ari we wese. Yagize ati nabonye ari we ushyiraho amabwiriza, ntabwo nigeze nshyiraho amabwiriza.